ziravoka ziba zihanuye akenshi ziba zahanuwe n'utunyamaswa twashatse kuzirya mwijoro cyangwa ku manywa zikamanuka. Ntabwo ubuzi rero ngo iyi voka iki cyayiriyeho ni iki, ntabwo ubuzi ngo iyi pera icyayiriyeho ni iki. Iyo uteye intambwe rero yo gufata iyi voka cyangwa ipera ukarya, ako kanya uba winjije virusi muri wowe. Ni ukwitonda cyane. Kandi abantu benshi tujya tugira akamenyero, twageze mu gisagara wagera mu rutoki voka yamanutse pa. Ni ikibazo ntabwo ari ikibazo. Menya uruhande inzu uri buyerekezemo kugira ngo imirasire y'izuba nirasa inyure muri rya dirisha hanyuma yinjire hehe mu cyumba. Sibyo? Ntitwabyize ntimubizi. Rero noneho hari ifuti tujya tugira, umuntu akaba yarubatse inzu agashira mu idirisha, ariko uko umunsi uhita amezi 12 y'umwaka akarangira idirisha itagejeje gute ridakinguye, uba wishira mu kaga kuko ya myanda yose cyangwa se za mbuto z'indwara zose zikomeza kwibera muri cyacu muri cyatsi. Ni ikintu cy'ingenzi ko imyenda igirirwa isuku. Ni ikintu cy'ingenzi ko imyenda igirirwa isuku. Imyenda inyunyusa imyanda inyuze mu myenge y'uruhu. Iyo idahinduranyijwe ngo imeswe, ya myanda yongera kunyunyuswa n'umubiri. Ntabwo ari amagambo yanjye bwite, ndari nawe wayanditse, musome iyo page neza. Hari utugingo nagiye ngerageza kwifashisha. Ni ukuvuga ngo tuganirize icigisho kijyanye n'ubuzima cyangwa se kigendanye no kwirinda. Akaba ari muri ubwo buryo twahisemo gufata amagambo magufiya ari butugarure ku ngingo y'isuku mu bijyanye no kwirinda. N'iyi ngingo ni ingenzi kuyitaho kuko niho ubuzima bwubakiye. Hanyuma ngira ngo twari duherukanye mu gihe cyashize dufashe iminota mikeya kugira ngo tubaganirize kuri zimwe mu ndwara zigenda zibasira ikiremwa muntu ku isi. Nyuma yo kuvuga ku isuku turaza kugaruka ku ndwara ya kabiri twagomba kuvugaho bitewe n'iminota mikeya twari dufite, hanyuma tuze gusoza. Turacyubakiye kuri iri somo riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa gatatu rwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa 2. Dusangaho amagambo atubwira ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza. Imana yifuza ko tubaho dufite imibereho iguwe neza kandi irangwa n'umunezero, kugira ngo bidutegurize kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose mu ijuru. Kuko n'ubundi ikizaranga abamaze kubona ubugingo buhoraho mu buryo bwuzuye ni ukuba bafite ubuzima bwuzuye kandi burangwa n'umunezero. Tugomba kubyitoreza hano rero ku isi kugira ngo ubuzima butazadutungura. Kimwe mu bintu bishobora gutuma tubaho tuguwe neza harimo n'isuku. Isuku mu nteruro irambuye ikusanyirijwe muri aya magambo avuga ngo ni imigirire ya muntu agirira umubiri we n'ibidukikije kugira ngo bigire ubuzima bwiza. Iyi migirire ikwiye kugirwa n'uwo ari we wese, umugabo, umugore, umusore cyangwa umukobwa.
kugira ngo tugire imibiri ifite ubuzima buzira umuze kandi twita no ku bidukikije, kuko nabyo ni bimwe mu bidufasha kugira ubuzima bwiza. Isuku rero nk'uko tubizi ni isoko y'ubuzima. Hari impusane y'aya magambo, iyo umuntu adafite isuku ubwo aba afite iki? Aba afite umwanda. Umwanda rero niyo nkomoko y'indwara nyinshi duhura nazo kandi benshi zikagenda zibahitana. Icyo gituma mu mibereho yacu ya buri munsi dukwiriye kwita ku isuku, kuko ariyo soko y'iki? Y'ubuzima. Ellen White hari icyo yavuze ku bijyanye n'isuku mu cyigisho kivuga akamaro k'isuku mu gitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa 2 ku paje y'ijana ya 185 hari icyo yavuze ku kintu kijyanye n'isuku. Yaravuze ati, kuguma mu nzu itegerwamo n'umwuka mwiza nibyo bitera abagore ndetse n'abana kugira intege nke n'amaraso make mu mubiri, bagahora bahumeka umwuka bahumetse mbere, kugeza ubwo uhindurwa mubi n'uburozi bwinjiye mu bihaha no mu myenge y'uruhu, maze imyanda ikagaruka mu maraso. Ityo kuba mu nzu zidafite umwuka mwiza, aha turabigendanya n'ikibazo kiriho mu baturage, yaba twebwe abadivantisiti umunsi wa 7 ndetse n'abaturage bandi duturanye nabo. Hari ikibazo gikomeye cyane kandi kigenda giteza akaga, kuba mu nzu itarimo umwuka mwiza, kandi ibyo bigakorwa mu buryo inzu tubamo ziba zirimo n'amatungo. Turacyafite imiryango hirya no hino idukikije, cyakoze mwebwe abantu bamaze gusirimuka no gutera imbere cyane. Ntabwo ari kenshi muri iteraniro wabona umuntu uba mu nzu, nyamara iyo nzu akaba yibanamo n'iki? N'amatungo. Bibaye bikiriho, dukwiriye gutera intambwe yo guca ukubiri nabyo, kuko Ellen White yabivuzeho, ni kimwe mu bintu bituma abanyantege nke muri uwo muryango, aribo abagore ndetse n'abana, bagira ingorane zo guhumeka umwuka mubi, sibyo? Bakongera bagahumeka umwuka mubi, sibyo? Hanyuma bigatuma hagira uburozi bwinjira mu bihaha, maze amaraso yacu akabageje gute? Aranduye. Kandi iyo amaraso yamaze kwandura, niyo mendeze y'uburwayi butandukanye tugenda duhura nabwo, kuko umubiri uba wamaze kugaragaza iki? Intege nke. Rero niba hari intambwe dukwiriye gutera, ni ugutandukanya amazu tubamo n'aho amatungo agejeje gute? Aba. Hari ababyorosha inkoko, ihene n'intama, bakumva ko ari amatungo kuko tumenyeranye kubana nayo, tukumva twanabana nayo no mu nzu, kuko itungo urikunda ukumva wabana naryo, kuko utifuza yuko hari wenda abajura baryiba ukumva wabana naryo. Ariko ntekereza yuko aho kugira ngo ugire amagara make kubwo kurarana n'inkoko cyangwa n'intama cyangwa n'ihene, ahubwo iryo tungo warishakira ubundi buryo, waba udafite ubundi buryo bwo kuryorora bitandukanye n'ubuzima bw'abantu, ukagenza gute? Ukaryihorera. Bivuze neza? Yenda naba nkabije, ariko nanone mbere yuko utekereza korora, ukwiriye kumanza gutekereza naho uzagenza gute? Naho uzororera. Ko n'ubundi gahunda ya leta ntiyemera yuko twororera hanze, dore ko n'ubundi kororera hanze biteza ikibazo cyo kuba twakononera abaturanyi bacu. Amambere rero ukwiye kuba ufite ikiraro aho uyigaburira, nyamara kandi ukaba ufite n'ahantu ishobora kurara, ikagira umutekano yuko abajura batayiba. Rero kimwe mu bishobora gutuma tugira umwuka mwiza
ni uko ab'umuryango bakwiriye gutandukanywa n'iki n'amatungo. Siko bimeze? Elena White n'ubundi yaranditse ati ni ikintu cy'ingenzi ko imyenda igirirwa isuku. Ni ikintu cy'ingenzi ko imyenda igirirwa isuku. Imyenda inyunyusa imyanda inyuze mu myenge y'uruhu. Iyo idahinduranyijwe ngo imeswe, ya myanda yongera kunyunyuzwa n'umubiri. Ntabwo ari amagambo yanjye bwite, Elena White wayanditse, musome iyo page neza. Hari utugingo nagiye ngerageza kwifashisha. Ni ukuvuga ngo iyi myambaro twambara, iyo umuntu yambaye wa mwambaro uragenda ukanyunyusa ya myanda iri gusohoka hehe? Mu mubiri. Niba umwambaro wambaye mu gitondo ukageza nimugoroba, ya myanda yasohokaga mu mubiri inyuze mu twengehu iba yamaze kwinjira hehe? Mu myenda. Birimo kumvikana? Iyo rero ejo mu gitondo wa mwenda wongeye kuwambara utafuzwe, ya myanda yari mu myenda irongera igasubira hehe? Mu mubiri. Bikaba biteje ikibazo? Yego. Sibyo? Niyo mpamvu ibihe byinshi dukwiriye kugira imigirire ihora igirira isuku imyambaro tugenje gute twambara, kuko ni kimwe mu bishobora gutuma umubiri ugira umuze muke. Elena White yaranditse ati umwanda w'uburyo bwose utera indwara. Wikira? Umwanda w'uburyo bwose utera iki? Indwara. Nicyo gituma rero dukwiriye kubaho mu mibereho irangwa no kwirinda iki? Imyanda, kugira ngo tubashe kugira amagara mazima. Imbuto z'indwara zizana urupfu zibanda mu mwijima. Imbuto z'iki? Hajya nyuma yo kurwara igikurikiraho no kugeza gupfa. Si ugupfa se? Ubu rero hari abantu benshi bapfuye bazize iki? Umwanda. Twebwe rero tugize amahirwe yo kongera gusubira muri ibi byigisho, no kubisubiramo, kuko n'ubundi twagiye tubyiga mu bihe bitandukanye, ni ukubisubiramo. Dukwiriye kuzirikana yuko imbuto z'indwara zizana urupfu zibanda mu mwijima, ahantu haba umwijima, mu mfuruka zitarebwamo. Imbuto z'iki? Z'indwara ziba ahantu h'umwijima, mu mfuruka zitarebwamo, ahantu hahora hatose, ahantu hari uruhumbu, n'ahantu hari ibishishwa biboze. Ahangaha niho indwara niho imbuto z'indwara bizana urupfu zigenza gute? Ziba. Ahantu mu cyumba twiga ibi byigisho twagiye tugirwa inama y'uko igihe ugiye kubaka inzu ukwiriye kuzirikana no gushyira mu iki? Amadirisha, kandi ukamenya uruhande inzu uri buyerekezemo, kugira ngo imirasire y'izuba nirasa inyure muri rya dirisha, hanyuma yinjire hehe? Mu cyumba. Sibyo? Ntitwabyize, ntimubizi. Rero noneho hari ifuti tujya tugira, umuntu akaba yarubatse inzu agashyira mu idirisha, ariko uko umunsi uhita, amezi 12 y'umwaka akarangira, idirisha ritagejeje gute? Ridakinguye. Uba wishyira mu kaga, kuko ya myanda yose cyangwa se za mbuto z'indwara zose zikomeza kwibera muri cya cyumba. Kandi uko zibamo niko zigenda zikwirakwira mu nzu, hanyuma waba uryamye ugahumeka imbuto z'iki? Z'indwara mu buryo utagejeje gute? Utazi. Igihe hakeye umuyaga cyangwa se izuba rirashe gutya, amadirisha yerekeye mu mirasire y'izuba akwiriye kugenza gute? Gukingurwa, kugira ngo ya mirasire y'izuba yice twa dukoko turi hehe? Turi mu cyumba. Si ibintu biri kumvikana? Hanyuma nanone ahantu hatose hakwiriye kurindwa mu nzu. Ni ukuvuga ngo niba hari uburyo ukoze isuku, ukwiriye kurinda yuko mu cyumba
hasigaramo ikizenga cy'amazi gishobora kumaramo igihe kirenze isaha. Sibyo? Turi mu mazu benshi ntituragira ubushobozi bwo kuba turi mu mazu apavomye cyangwa se arimo amakaro, ariko hari igihe dukubura dukoresheje amazi, twamara gukubura hakagira ahantu hasigara ikizenga cy'amazi. Ibyo si byiza. Kandi nanone dukwiriye kurinda yuko hafi y'urugo haba ibishishwa biboze, bya bindi tuba twakuyemo imineke cyangwa se ibihatirwa n'ibindi byose bikwiriye kuba biri kure y'urugo. Ari nayo mpamvu buri rugo rwose rukwiriye kuba rufite ingarane ibikwamo imyanda, kandi nanone ngo itegereye urugo. Kera rero hari ukuntu abantu bajyaga bakubura, yakumva imbaraga zirashize akabishira mu nguni nka hano. Mbese uyu munsi biracyabaho? Oya rwose. Cyangwa se waba umaze guhata ibirayi byabishyishwa, kuko igihe kikubanye gitoya ukabishira hariya bikamara iminsi 3 cyangwa 4. Ubwo ni uburwayi tuba turimo twikururira. Iyi Mana nawe yaranditse ati kuri iyo page, Imana yanga umwanda w'uburyo bwose. Kwirengagiza imfuruka zo mu nzu byazatuma umuntu agezaho yirengagiza n'imfuruka z'umutima we. Niyo mpamvu umwanda dukwiriye kwitoza kuwamagana mu buryo bwose, kuko nibyo bitumenyereza no kwitoza kwamagana imyanda, ari byo byaha byo mu mitima yacu. Ijuru riraboneye, n'abazaritaha bakwiriye kuba baboneye kandi bagenje gute? Bera. Niko nawe yanditse. Dukwiriye kuzirikana ko abazanyura mu marembo y'umudugudu w'Imana bakwiriye kugirira mu isi isuku y'imbere n'iy'inyuma. Niba turarikirwa kandi twiteguye kwinjira mu marembo y'ijuru, mu isi dukwiriye kubamo twitoza kugira isuku y'imbere n'iya hehe n'iy'inyuma. Ibi ni ibintu byumvikanira buri muntu wese, kandi ntawe byagora, dore ko iyi ntambwe umubare munini bamaze kuyitera. Ahubwo twibutsaga abakomeje kugaragaza intege nke kuri iki kintu kijyanye n'isuku ko bakwiriye gushyiramo imbaraga, tukarushaho kugira ngo turusheho kwirinda indwara ziterwa no kugira imyanda. Dore ko na zino ndwara z'ibyorezo tugenda tubona ahanini dusanga yuko ziba zizanywe n'umwanda, kandi tukagirwa inama yuko mu buryo bwo kuzirinda n'ubundi tugira isuku nyinshi. Nicyo gituma rero twari twahisemo gutambutsaho aka kagingo kajyanye n'isuku, kugira ngo twongere dusubire ku rufatiro, aho bitameze neza tugenje gute dukosora. Ubusize rero twaganiriye ku ndwara y'ubushita, tubona uko yandura, ndetse tubona uko ibimenyetso byayo, tubona n'uko umuntu yagenza gute yayirinda. Uyu munsi rero ntabwo turi bubigarukeho, keretse wenda habaye hari uwagize ikibazo kuri iyo ndwara, ariko turagaruka ku ndwara ya kabiri yitwa Marburg cyangwa se Mariburu. Ni indwara iri mu bihugu bitwegereye nka Tanzania ndetse na Congo. Congo ni igihugu gikunze kubonekamo indwara nyinshi z'ibyorezo, sibyo? Rero kubera yuko tuba twegeranye nabo, biroroha cyane kugira ngo byinjire no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ndwara rero yagaragaye mu Rwanda ku itariki ya 27 Nzeri 2024, irangira ihitanye abantu 15 mu bantu 66 bari bayanduye. Bivuze ngo rero iyi ndwara igenje gute? Iriho kandi ikwiriye kuba yirindwa. Mu gihe rero dutekereza kuyirinda, dukwiriye kuba tumenya n'uburyo yanduramo.
ni indwara iterwa n'agakoko kaba mu nyamaswa bita agacurama. Murakazi? Iyi ndwara rero iba muri aka kanyamaswa, nimwo agakoko kayo kihisha, kandi iyo aka gacurama kagize aho gahurira n'umuntu bihita byoroha ko uyu muntu yandura iyi ndwara, kandi bikoroha cyangwa idakingiye. Ni ukwitonda cyane rero yuko n'umuntu wamaze gupfa ashobora yishwe n'iyi ndwara, abamukozeho bose bahita bageza gute? Bayandura. Umuntu kandi ashobora kwandura iyi ndwara igihe akoze ku bintu ahantu hagiye amaraso n'amatembabuzi y'umuntu uyirwaye cyangwa wishwe nayo, igihe bitasukuwe cyangwa bitakorewe isuku neza. Ahantu uyu muntu yakoze nubwo yapfuye akaba yishwe nayo, kwihutira kuhakora ako kanya nawe uhita wandura iyi ndwara. Nicyo gituma umuntu ugaragaje ibi bimenyetso, yaba ari mu iteraniro, yaba ari mu isoko n'ahandi hose, ni ukwitonda kumukoraho. Turimo kumvikana? Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu agaragaje ibi bimenyetso, iteraniro ryose yaba arimo, umwanya wose yaba arimo, ukwiriye kwitonda kumukoraho, ahubwo ugahamagara inzego zibifitiye ububasha n'uburenganzira, akaba ari bo bamukura aho hantu, kuko bafite ibikoresho bibarinda kwandura indwara z'ibyorezo. Umurambo w'umuntu wishwe n'iyi ndwara uranduza cyane ku kigero cyikubye inshuro 7 gusumba umurwayi usanzwe. Ubwo rero hari igihe umuntu apfa ari uwo mu muryango, ukumva yuko wagira impuhwe zo kujya kumwambika no kumwuhagira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gukorerwa umurambo mu buryo bwo gukorerwa isuku igihe yishwe n'iyi ndwara. Na attention, kuko abamukozeho bose bahita bandura, kandi nabo bakaba bafite ubushobozi bwo guhita banduza abandi. Ni ukwitonda. Twamaze kuvuga yuko tumenye iyi ndwara ahantu ikomoka. Iyi ndwara ikomoka ku nyamaswa, by'umwihariko ku bwoko bw'uducurama dukunda kurya imbuto. Utu ducurama twanduza abantu virusi binyuze mu gukora ku mwanda watwo, ku byo twataye cyangwa andi matembabuzi yatwo nk'amacyandwe. Ni ukuvuga ngo uducurama turi mu bwoko bubiri. Hari uducurama dutunzwe no kurya imbuto, hari n'utundi ducurama dutunzwe no kurya ibindi bintu bitari imbuto, sibyo? Utu ducurama rero turya imbuto nitwo twanduza cyangwa se nitwo tugira iyi virusi. Kimwe mu bintu bishobora gutuma iyi virusi tuyandura vuba ni ukujya aho tuba. Turaza kureba ngo mbe tuba hehe. Kujya ahantu tuba, umuntu winjiye aho tuducurama ducumbika avamo yanduye iyi virusi. Kabiri, kurya imbuto zimanuye, avoka, amapera n'utundi dusa gutyo. Ziriya avoka ziba zihanuye akenshi ziba zahanuwe n'utunyamaswa twashatse kuzirya mu ijoro cyangwa ku manywa zikamanuka. Ntabwo ubuzi rero ngo iyi voka iki cyayiriyeho ni iki. Ntabwo ubuzi ngo iyi pera icyaririyeho ni iki. Iyo uteye intambwe rero yo gufata iyi voka cyangwa ipera ukarya, ako kanya uba winjije virusi muri wowe. Ni ukwitonda cyane. Kandi abantu benshi tujya tugira akamenyero, twageze mu gisagara wagera mu rutoki voka yamanutse pa. Ni ikibazo? Ntabwo ari ikibazo. Utu dukoko rero dukunda kuba, katujyane ndi kwihuta, dukunda kuba mu bivumo si muhazi, dukunda kuba mu binombe n'ahandi hantu hadatuwe nko mu ishyamba, sibyo? Ubwo rero ahangaha twagiriwe inama yuko mu buryo nanone bwo kwirinda,
ntabwo udukoko twose dufite iyi virusi, ahubwo udukoko tugira iyi virusi ni udukoko dutungwa n'imbuto. Nuko none se umuti w'iyi ndwara ni ukwica utu ducurama? Baranditse bati oya, utu ducurama turamutse twishwe twose tugashira, nubwo dufitiye iyi virusi, byahita bitera ikindi kibazo mu bantu. Kuko nubwo turiho dufite iki kibazo, ariko dufite ibindi bibazo dukemura. Sibyo? Niyo mpamvu tudakwiriye kwicwa, ahubwo twebwe icyo dukora mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara ni ukwirinda kuja aho tugenje gute, aho tuba. Ubwo rero reka nsoreze kuri iki gika, ko ntabwo nzongera gufata umwanya wo kugaruka kuri iyi ndwara, umwihangane gatoya. Hari ukwirinda kwegerana n'uducurama. Uburyo bwo kwirinda iyi ndwara ni ukwirinda kwegerana n'uducurama, kwirinda kuja gusengera mu buvumo, mu mashamba, kuko byadukururira ibyago byo kwandura iyi virusi, kwirinda kuja mu buvumo binyuranyije n'amategeko y'inzego zibishinzwe, kwirinda kurya ibiryo byandujwe n'amatembabuzi cyangwa undi mwanda w'uducurama, kwirinda kurya imbuto zaguye hasi cyangwa zarumweho n'inyamaswa, no kwirinda gukoresha ifumbire yatwo tuducurama. Aho tuba mu bivumo, ahantu twituma, abantu bakunze kugaragaza kubona ko ririya fumbire ryatwo rirahenze, ko rirakora cyane. Ubwo rero kurikoresha nibyo bituma tugira aho duhurira n'iyo virusi iba mu ducurama. Nanone kandi hari abantu ngo bakoze ubushakashatsi basanga aya mabyi yazo ngo ashobora kuvura kandi. Sibyo? Urumva ikibazo gihari. Rero inama duhabwa nuko uburyo bwose wagirwa inama yo gukoresha umwanda wazo, ukwiriye kubyamaganira kure, kuko uba uri muri riske yo guhita wakira iyi virusi. Mana rero idufashe. Icyigisho cyari gikomeje, ariko turasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo idufashe, ubwo tuvuriwe hakiri kare twirinde. Twahereye ku kijyanye n'isuku, nyamara nanone turabona yuko mu buryo bwo kwirinda izi ndwara n'ubundi dukwiriye gukaza umurego ku kijyanye n'isuku. Hari ikintu twagomba kugarukaho, ariko igihe cyose abafite mu nshingano y'ubuzima bwacu badushishikarije gukaza ingamba ku bijyanye n'isuku, harimo gukoresha kiriya gikarabiro. Nyabuneka kubyirengagiza ni uguteza akaga iteraniro. Ugomba gukaraba amazi neza, meza, n'isabune, kandi kenshi gashoboka. Mwibuke yuko cyangwa se muzirikane ko niba turi gukurikirana na radiyo, mwumvishe yuko n'icyorezo cya coronavirus cyongeye kugenza gute kugaruka. Ibi byorezo rero bigenda bitwugariza, kandi intsinzi ishobora gutuma tubitsinda nta kindi n'iki ni isuku. Reka Imana idufashe, idushoboze kuja tugira isuku mu mibereho yacu ya buri munsi, mu izina rya Yesu. By'izi ndwara zitandukanye, yaba ubushita, yaba mariburu, yaba coronavirusi, hamagara umurongo utishugwa 114 bagufashe. Murakoze. Jean Nsenga Vispi, aka kanya twahageze 5 kuri 5.